Sawubona qhawe lami Khuzani Dlamlenze phansi emandaba kwaguqa uyiqhawe lami futhi angixolisi ngalokho uyiqhawe lami nje lokuqina akekho umuntu ongangazi la ku TikTok ukuthi ngiyiBlue Nation enenkani futhi yokuqina insizwa yeBlue Nation kwiBlue Nation ke nje ake ngithi nje kumaskandi wonke uphelele emabhinceni nje wonke ephelele ayikho insizwa engakami ya zonke insizwa zize emva kwami kumaskandi ngenhlanhla ke ngingapha kuleze yiwinayo kwaBlue Nation qawe lami mina bengicela manje usenzele into eyodwa sama Blue Nation uyawukhumbula loya voicemail ka 2023 besicela usibuyisele wona kabi yami hey ububanyisa loya voicemail wendlamlenze sicela loya voicemail uyabona ke manje qawe lami izinga okulo awulingani nabo ungabusaba commenta ungabusaba phendula ungabusaba addressa awulingani nabo wena manjena fana njengo Caspanyoves fana njengo DJ DJ Black Coffee fana njengo DJ Tira wena manje ungasaba phendula awusekhe zingeni lakho wena izingokulo ukhothanyelwa wena o DJ Black Coffee ukhothanyelwa o Caspanyoves ukhothanyelwa o Maporisa yabona ukhothanyelwa o Kabzati Small wena manje ukhothanyelwa o DJ Tira ukhothanyelwa o Makhanzi awukho ezingeni lalabaculi bakamaskandi amakhehla lawa obakuthokozani langa ogadla osigwebo sentambo osminofu awukho ezingeni labo qhawe lami ungasaba addressa ungasaba phendula ungabusaba phendula bangakuthinti benze bafile ukuthi abekhe eduze kwakho ngoba uma ngabe uqhubeka ubaphendula ubanika lenjabulo yokuthi bazibone beseduzane kwakho abanye baze bayitshela ukuthi balingana nawe abanye ke abaziphukuphuku ngempela baze bayitshela ukuthi bayakudlula uyabona so nje qawe lami awusekhe ezingeni laba ubheke nje untuntsula uyitshela ukuthi uyakudlula ngobani qawe lami ngoba uyamphendula uyamdalapha weqhawe lami Khuzani Dlamlenze ngicela ungasamdalapha awukho ezingeni lokuthi akuzwe uphathe igama lakhe awukho kulelo zinga sevela dume ukuthi ikhova ivele ihlewule zijabula udu uma isikhova sike sathintwa uwe Khuzani ngoba sivele yibona ukuthi lesikhova siseseligini yakho uma ngabe usathinta igama laso liyeke nje igama lika SK uphezulu kabi kunalento ukuthi ingalo ithintwa uwe wena Khuzani ususezingeni lokuthi manje labaculi bakamaskandi abakubuke njengesibhakabhaka bakubuke njengamafu yabona bakubuke njengamafu njengesibhakabhaka njengesikayi into abakwazi ukuyibona kodwa bangakwazi ukuyithinta bengakwazi ukufinyelela kuyo noma bethi bayakutalapha umtalapho wabo uphelele emoyeni ungafiki kuwe noma bethi bazama ukuthuka ngenhlamba inhlamba zaba iphelele emoyeni manje ukhombisa ukuthi usesibhakabhakeni emafini uphezulu ukude ungenhla bekuyilo umbono wami Dlamlenze phansi endlovini emandaba kwaguqa la siqishe khona kade